omunye ke wemisebenzi le esithembisa abantu namhlanje eWard 13 besizovula ngokusemthethweni Themkosi Gumede Hall, elinye lamahholo lawa elihle kakhulu emsunduzi esiwakhe kule term of office. This hall libize 11.1 million rand, and ke siyabonga kakhulu koSong Contract nakubona bonke because benze ongaphezulu kwebesikulindele lana. Sithi ke emphakathini walana uliphathe kahle in memory of iqhawe leli eqanjwe ngayo ihholo uThemkosi Gumede, baliphathe kahle. Siyabonga ke nomndeni ukuthi usivumele ukuthi masifuna ukuqamba leli hholo uvume ukuthi sisebenzise igama lomunye wamalungu omndeni wabo. Sibonga kakhulu kalokho, and ke umsebenzi lo saqhubeka, service delivery to our people, sizimisele ukwakha imphakathi engcono.